چاخێ we bixêr bînerin hêja. Bi xwandin û şîrovekirina dîwana Şêx Ehmedê Xanî Memûzîn îro em bi we re ne. Xwandin û şîrovekirin me got em ê bixwînin û şîrove bikin, bes pêşin em bêjin ku ev ê şîroveyek berteng bê, em ê nekevin nava kurahiyê de. Hevokê gotin û hevokê em ê vekin û wateya wê hinekî li ser bisekin û welê bixwînin. Beşa yekem îro em dixwînin, beşa yekem mijara xwe pesnê Xwedê ye. Nivîskarên bawermend dema ku berhemek xwe dinivîsandin, bi pesnê Xwedê dest pê dikirin. Wekî madem afirînerê me Xweda ye, her tişta çê ji wî ye, em ji wî hatin em ê bal bi wî veçin, nexwe divê destpêka her tişta çê bi navê wî bê û mirov bi navê wî dest pê bike. Memûzîn jî bi vî hawayî bi navê Xwedê dest pê dike, em jî bi navê Xwedê dest pê bikin. Bêjin Bismillahirrahmanirrahîm û kerem bikin em bi hev re bixwînin. Sernameê name, namê Allah. Bê namê wî natemam e wallah. Di ver de name mektûb yan jî nivîs yan jî ev dîwan di ver de, nam jî nav. Sernameê name, sergotina vê kitêbê, namê Allah, bi navê Xwedê, bê namê wî natemam e wallah. Heke bê navê wî bê, ne bi navê wî pê dest pê kirin, bi Xwedê ew kême qelis e, lawaz e. Ey matlaê husnê eşqibazî, mehbûbê heqîqî û mecazî. Matlaê husn gotinek edebî ye, yanî senetek edebî ye ez welê bêjim, dema ku şaira helbesta xwe dinivîsandin, bi gotina matlaê husn dest pê dikirin, vekirina xwe matla wek miho bêje vejîn, destpêk. Husn ew jî gotinek erebî ye, manayê xweşkitayî ye. Eşqibaz, eşq evîn e, ew jî gotinek erebî ye. Bas çê dibê kurdî bê, çê dibê farsî bê, jîrektiya di tiştekî de. Eşqibaz jîrektiya di eşqê de. Sihirbaz jîrektiya di sihrê de. Tê vê watê. Yani ey destpêka xweşiktahiyê di zanîbûna eşqê de. Em dikarin welê bêjin. Mehbûbê heqîqî û mecazî. Heqîqî tişta ku berçav tê dîtin, mecaz jî tişta ku heye lê ne berçav e, tişta veşartî ye. Ti mehbûbê heskiriyê herdûkayî. Mehbûb mana wê heskirî, ê herdûkayî wek miho bêje hem yê heqîqî û hem yê mecazî, yan jî miho dikarê veguherînê hek çê dibê seyda gotibê yê vê heyatiyê dinyayê û yê heyatatî axiretê, çê dibê werê jî mebesta wî jê ew jî bê. Namê te ye lewhê nameya eşq. Ismê te ye neqşê xameya eşq. Lewh tişta ku nivîs ser tê nekirin. Nameya eşqê yanî mektûba evînê li ser lewheya navê te tê nivîsandin. Yan jî ew lewheya nameya eşqê, mektûba evînê, mebesta wê jê navê te miho dikare welê jî biguherînê. Ismê te ye neqşê xameya eşq. Xame معنى wê di ver de qelem e, pînos e. Xam ez bawerim ku ji ber ku qelemberê pînos ji vê çîtka qamûşê yan jî xamûşê dihatin nivîsandin, ji qamûşê bû xamûş, xame ji wê derê ez welê bawerim, ne seda sed emînim, bes min dixwast vê fikra xwe ji we re ragihînim. Ez bawerim xame ji wirtê. Xame manayek dî di kurdiya me de heye, wek miho bêje nûgihayî, ew jî tê wê wateyê jî lê di vir de pînos e, qelem e. Ismê te ye neqşê xameya eşq. Yani mebesta neqşa qelema evînê divê navê te bê, ez wê meعنê jê dertêxim, wê wateyê jê dertêxim. Bê neqşê te neqşê xame xame. Bê namê te name natemam e. Bê neqşê te, hekî neqşê te
او کو نقشه خامه نقشه خام قلم دنویسه کو نقشه تنت ناف دبه او خامه خام يعني نبجهاي خاف صست واتي خوهنا يعني نتماما كيما قلسة بنامتا نابتا ناف دبه او نامه او مكتوب ناتماما كيما نامتي شاه بيت مقصود فهرست مكاتبات محمود شاه بيت مالك شعرينا كو بوزن تيني بيساندن بيت يعني دمالك دريزن و بوزن هم جورا كتاي هم جي جورا ووزنا زي بجم شعرية قافية تيني بيساندن جوارا بيت تيغوتن او شاه بيت يعني مالك هري خوش مالك هري خوش مقصود وقت هو بيجي مقصد شاه بيت يعني جارك او مقصد و بيتا هري خوشك ناوي تبي فهرست مكاتبات محمود مكاتبات كتاب برانيا كتابية محمود وقت مقارب جوهريني هيجاي پسناندنه تشتاكو پسنوي هيجا او كتابكو پسناندي نافروكاوا نافي تيه مضمون مرسلات لا ريب مشهود مكاشفات بالغيب مضمون واته نافروك مرسلات برانيا رساليان كتاب هاتي ريكرن كتاب بيروس يهنارتي لا ريب كو شك شبهة دنيي مشهود مكاشفات بالغيب مشهود وك شاهد مكاشفات تشتيتين ديتن غيب و زانينا بيشاروجي يعني مضمون مرسلات لا ريب واتيا كتاب كو شبهة دنيي مشهود مكاشفات بالغيب ديتنا شاهد بونا ديتنا بيشاروجي محبوب قلوب من له القلب قلبان تودكي ببالخو جلب محبوب حبيب هيا محبوب هيا حبيب يحجدكي محبوب يجتي حسكرن قلوب برانيا قلبان من له القلب او كسنكو خي قلبن حاجه كريكو وكسيكو خي قلب وارهي دل وارهي قلبان تو دكي ببالخو جلب قلبان دلان تو ببالخو دكشينه معشوقي توي بفخر نازي عاشق توي ليكي بنيازي معشوق هيا عاشق يكو حاجة دكي معشوق يتيج آلي عاشقي وتي حسكرن عشق أفينا جران يعني أفينا مزن مكاري بناف بكي يعني يجي حسكرن كو أفين درجي حسكي توي بفخر نازي فخر پسناندي يكو پسن حق دكي وصف حق دكي توي نازي تخوادي نازي الناس او جلوين كو حسكري دكي داكو يكو عاشق بهترجي حزبك يعني دوا جلوة يادا دوا جلوة قالكي شيرين تيخويا كرن حاشا خودي نمحتاج نازه اللي بس هبوناوي و اوديوي سنعتاوي او ونازي تي دي خويا كرن عاشق توي ليكي بنازي عاشق جيتوي كو حاجه دكي جيتوي ليك تبي نيازي تبي خواستكي عاشق برچه حش يكي دكي حش هنكا دكي حش تشتكي دكيش بركو تشتكي جي هيفي دكي تشتكي جي دخوازي لياتو تجي عاشقي بس
تداخوازو مبستي تايك و ازي بجم منفعي نين تيدا مطلقت مفيد مستفادي بشبهة مريد هم مرادي مفيد يكو موجي يعني يكو تشتا إفادة دكي مستفيد يكو جي فايدة تيديتن مطلق تهم تشتا إفادة دكي هم يكو فايدة دي توي بشبهة مريد هم مرادي مريد صفات خودی کو اراده خواستکا کو تشتا چیب کیا و مراد یکو داخواز جیت نکرن مراد جیتوی یکو داخوازی جیت کرن توی نوری تو ده حسن روی دلدار ناری تو ده قلب عاشق زار تو نوری يعني روني ده حسن روی دلدار دا او کسی اویندار ده خوشکتایا روی ویدا او رونی ناری آگری تو ده قلب عاشق زار او عاشق هجار عاشق جباكتي عاشق بلنگاس ده قلب ویدا او آگری شمعي نج قسمي نور ناري شمسي جعيان تو پردداري شمع موم فند يعني ت وك مومي وك فندي نج قسمي نور ناري او آگرو تيروجا يعني جيرونيا كو ام دبين نجوا قسماي شمسي جعيان تو پردداري روجي لجي ديتني تپردكري يعني ديتنا تا نممكنه دفردت خوازم تشتكي بيجم خود تعالى بذاتي خوا ناي ديتن ام نكارن ذاتي ببينن و بذاتي خوا ناي إفادة كرنجي ام نكارن ذاتي إفادة بكن بين خودي وها وهايا تاني بصفاتي وي ام نكارن خودي ببينن و بصفاتي وي كارن خودي تعريف بكن بجن خودي وها وهاي رحمانة رحيمة دلوفانا كارن ولي خودي بدن ناس كرن جنجي تو دنف تلسمي عالم كنزي تو ايان ج اسمي آدم جنج خزينة كنز جي مكاري بيجي خزينة لي جدابونا و يك جي ازي بيجم كنز او تشتين هجاين وشارتينا جنج خزينة يكو مالو ملكو هبونا تو دنف تلسمي عالم تلسم تشيا تلسم هيزو قوتك وشارتيا وك ام فردا وكي مثلا سحر جي بيجن او جي قوتك وشارتيا ليش اف جي وك صفاتك جي خديرة هاتيا او دي كرن هاتيا تلسم هاتيا قوتن يعني تو قوتك هيزك وشارتي هيزو قوتاتا تشتك مزنة وشارتيا خزينك وهاي وكان زيديسة خزينك جنافا اسم آدم دا يعني دنافا هبونا انساني دا تتي خويا كرن او جنجينيتا ازي بيجم هبونا انساني خزينك ج صفات ج قوتا ج هبونا خديا اف عالم آدمي مشهود اف ممكن ما سواي موجود اف عالم كو تيديتن اف عالم هي يانجي كو يا تيديتن جا نايديتن جي آدمي انسان مشهود هر تشتاكو تيديتن برچاف اف ممكن هر تشتاكو هبو ناوي ممكن بي تديد بيني يانجي تنابيني ما سواي موجود ما سوا هر تشتا هي جبلي خودي بيفا تشتا تبيرام هو يا هي جبلي خودي وموجود حميان بتيا مدار ودبر فيازي ريازي خلق والعمر افتشتي هاتي قوتن حميان بتيا مدار ودبر مدار چيا مدر نقطيك كو تشت حمي دوري رتزفر نفتشتا كو
لدور تي زفراندن جويرة تي مدار تي گوتن دبر يعني كرديا مدى جارن تي بكار انين دبار إدارة كرن ام دکارن فرد و هر دوکا وکی ریوه برن و اداره کرن بدن خویار کرن فیاز ریاض خلق والامر فیاز بخشکار یک و دبخشین ریاض بخچه راس جریازتی بخچین يعني خلق والامر خلق هبونا دنیایی يعني جهان الجسماني ام كارن بيجن امر هينا الروحاني جهان الرحا يا جيانا افهردك اون خلق والامر يعني ايكو بخشيه بخشيه جهانا جسماني وجهانا روحاني بخش کری دایی ولی تی کاری به شیرو وکرن امرت باللفظ كن عالم موجود کرن غرس چه آدم امرت باللفظ كن يعني امركو چه ببايا آياتك آيات قرآن هنگا خودی بيجي كن فيكون چه ببا و بوی امری چه بونا تشتی به همان دمیده بنشک جوا تی دست بکرن يعني بأمر تی چه ببا او هر دو عالمين هما قوتي يا خلق والأمر جهانا جسماني و جهانا روحاني موجودي كرن تچه كرن غرس چه مقصد چه آدم شیرو ودیکه دبیجه سیدای شیخ احمدی خانی آدم بخوا یک جهر دوانه یک حرف ج امر کن فکانه آدم يعني انسان بخوا یک جهر دو جهانه او جهانه مگوتی یا جسمانی و روحانی یک حرف ج امر کن فکانه ج امر كن يعني روي فرمانة چه ببا حرفك جي او جهان هاي او جهان كو هاي تشتكو هاي تشتكو خودي خلقان دي انسان حرفك جي مروف جي حرفك او حرف حقيقة محقق هم امر بقدرته هم خلق او حرف يعني او انسان حقيقة محقق يعني براستي خود ده حقيقة خود ده راستي ده هيا إنسان هيا هم أمر بقدرته هم خلق أمر خلق ما ذكربو ما جو جهانا جسماني وجهانا روحاني يعني إنسان هم جسم بيكتي هم جسد بيكتي هم جي رح بيكتي أشباحي مرسم جناسوت أرواحي موسم بلاحوت أشباحي جسد يعني برانية جسد مرسم رسم كرينة چه كرينة شكل كرينة ناسوت ناسوت چيا ناسوت تشتين كو جسماني جيرتي گوتن لاحوت جي تشتين روحاني جيرتي گوتن أرواح روح يعني موسم إشارة كرينة ج بلاحود ج جهان روحاني نشان كريا إشارة كريا اف روح جسد بجبر و إكراه تزويجي بوين بأمر الله اف روح جسد يكو دي انسان ده انسان همش جسد همش رح بيكتي بجبر و إكراه بهيز قوة وبإكراه يعني صفات خدي يقحر يقحارة تزويجي بوين زوجين بهفرة بونيك بأمر الله بهفرة هردو بونيك يعني جسمو اشخوة جسد رح ناسوتي اگر چرنگ سفالة لاحوتي
جي برتوا جمالا ناسوتي يعني ماجو جسم يعني جي دفردلاش اگر چه رنگ سفال سفال حریا چکریه حریا زی بجم صوتية أو تشتكو جيرو تشتي ولا جيتنا تشكرن جويرة سفالتي بيجن يعني جويرن يجوي حرية صوتية لاحوتي جبرتوا جمالا أف رحجي تيروجك جتيروجا جخشكتايا خديا جمال صفاتكي خديا حرفا كوماغوتي نقش هورة لي مقصد معنيا وكورة حرفا كوماغوتي يعني إنسان نقشكي هورة دوی جیهانا تیدیتن ده ناوا و کائنات ده گلکی بچوک تی خویا کرن لی مقصد و معنیاوی واتیا انسانی گلکی کورا معنی کور هیا ظاهر تا اگر نمای سخرا باطن او نقش خام کبرا ظاهر يعني دديتني ده اگر انسان بچوک جی تی خویا کرن سخرا بچوک نوما دیتن باطن دراستیه ده او دراستیه خدا نقش خام کبرا نقشك جو نقش خدایا خام کبرا قلم خدا قلم مزن جو نقشك انسان نقشك جو نقش قلم مزنه يعني خدایا موجودة دوي شهادة وغيب مشهودة دوي سيادات وعيب ده انسان ده تشتي أشكرو وشارتي موجودا هنا مشهودة دوي سيادات وعيب سيادات مزنطاهي عيب كيماسي قلسي ده انساني ده تينا ديتن أشكرنا يعني انساني ده هم باشي و نباشي تيدا تي خياكرن انسان بخوا هم ظلام هم نور آدم جتا هم قريب هم دور انسان ظلام تاريتي شاف ده هم تدا شاف هيا هم تدا نور هيا روحني هيا آدم جتا هم قريب هم دور انسان هم نزيكي تا هم دوري تا جبركو انسان وكيما برين هاغوتي جدد تشتا بيكتي جرح و جسد جحريو ج رحي كو خودي بفكرية ده بيكتي انسان دكاري انسان گلک باش ببی انسان دکاره گلک پیس ببی اف دستی ویده گورا کو اراده خودی دایه ده شخوب وی اراده بر پرسیارا جوی امتحانه کو امتی ده انسان دستی خودی دکاره گلک پیس ببی گلک باش ببی هم نزیک خودی بی یعنی دوری خودی بی افتی ویواته هندي وكو جنس عالمينا أو تابع نوع آدمينا أف جنس عالمي دا تشتاهي جنس عالمي دا أو تابع نوع آدمينا باي روي إنساننا لباي إنساننا تي ذكر مدكاري ولا ذكي أف رنگ فلك حمي معظم أف چند ملك حمي مكرم أف فلكي كوهي حمو تفدا ولي مظن معظم أف چند ملك ملك كوهي حمي مكرم دي إكرامي دانا حمو تفدا أف كاريقها عظيم دوار أف باريقها بديع السيار أف كاريقه يعني كارقه يكو أمل سر كاردكن جهانا مرج دنيا مرتي قوتن عظيم مظن ودوار دوران ددي دزيفري چرخ ددي اف باريقها بديع السيار باريقه اف قصر دي سج دنيا رتي قوتن قصراكو ام لسر بديع ولي خشك هارقة وسيار سيارة يا وكي بسريخوا ولي دزيفري وكي السيارة اف چند زمين دقل عناصر
اف رنگ اراس دگل الجواهر اف چند زمین اف زمینی کو ام لسر دگل عناصر عناصر چیا؟ عناصر عنصر مقاربه يعني ذكرنا عنصرية عنصر تشتين كو وك پارچه وی زمینی نفچنا دورده سیدا دخوازی و عنصری وک آخو آو اردو آگر بین زمان افرنگ عرس عرس چیه؟ عرس تشتی کو هبونا و نبخویا به آلیکاریا تشتک دی چه دبن وكي رنجو دنك كو تشتك نبي رنجوينينا يعني تشتك نبي دنجوينينا بهبونا تشتك دي چه دبن عرض ابن دقل جواهر جوهر يعني جوهر تشتين هبونا و بخويا وكي آفو آخو دار امدكارن ولي وكن افهمو تفدا اف چندها نعمت و نفائس اف تشتين نعمت كو هي نفائس تشتين كو نفس بلذة نفيسن اف رنجها معكل و ملابس معكل خوارن يعني الطعام ملابس تشتين كو مهل خدك لباس يعني اف چندها مدعاء و مطلوب مدعاء تشتين كو تي ادعا كرن مطلوب تشتين كو تشتين كو تينا خواستن طلب كرن افرنجها مشتهى و محبوب مشتهى تشتين يشتهى دي انسان يعني تشتين كو ذوقي دي انساني محبوش خد تشتكو جيتين حسكرن افهمو تشتهى دايكو مهجمارتي حيوان و معادن و نباتات مطلوب و مقاصد و مرادات حيوان شخوا حيوان معادن افتشتي بن عرددنا و نباتات جياكن مطلوب تشتين تين طلب كرن مقصود تشتين كو مقصد وادكي مراد تينا خواستكن يعني بالجملة جبو مرا لكارن في الجملة جبو ما بردبارن حمو تفدا جمرا لسر كارن بيك هاتينا حاضرن آمالنا في الجملة جبو ما بردبارن بالصبر دي اوديا مدنا دي خزمتا مدنا حقا يا خدا كو تخوش نظام و رونق ترتيب كرن جبوما الحق يا خدا كنت خوش بنظام و رونق بآهنگ و بتكوزي ببيوان ترتيب تجمر آرسته كرن جبوما براستي الحق ام غافل و آتل و گنهكار ماينا دقيد نفس عمار ام غافل جبير كرنا كم هو جبيرت كري خداي خوا حاشا جبيرت كي نعوذ بالله آتل سربرداي گنهكار خوي گنه ماينا دقيدا نفس عمار دقيد نفس عمار نفس عمار چيا نفسا كو تشتي نباش فرماني مهودي كج مهود خوازي نفسام هو عمار جيرتي گوتن ام دقيدا ويدا دبندا ويدا بيوغريدا ايمانا دعمري ويدنا نين مد قلبي فكر وذكرك ناكن بزماني حمد وشكرك ده قلبي خدا من فكرك هيا من ذكرك هيا فكركو ام واتشتا ده سري خدا ده فكرن وذكر تشتاكو مسألة تقلبي خدا تنمجي خدا ده فكرت بزماني خدا تيني زمان تذكر دكي يعني بزمان دكي ناكن بزبان يعني بزمان خوا حمد و شكرك ام حمد ناكن حمد سباسية خدي حمد
شکر او جی سپاسیه لی شکر تکاره جه انسان جه شکر بکه بجه سپاس دکم لی حمد تنه جبوی خوده سپاسیا جه خوده ریا حمد جیرتی گوتن ام زمان خو حمد و شکرکی ناکن خانی کو نهن بقلبی ذاکر باری بدوی زبان شاکر خانی کو نينا ده قلبي ذاكر ده قلبي خدا ذكرناكي واتشتا ناين بيرا خوا باري يا خدا باري خداي كو آفرينيرا بدوي زبان شاكر بدا خاني زمانكي كو شكر دكي نصيبي خاني بكا و امجي هيفيا في دعاي لسر خدكن قهانا داويا خواندن و شیرو وکرنا بشا یکی هیویدارن کو وکی هکی کم جیبه فیدکک تیگهشتنا خواندنی دا بوبه بهیویاوه ام خاطر خوش و دخوازن حتی برنامه یک دی دخیر و خوشی دا بمینن و امانت خوده بن